салом, як хабар. Парвиз Рӯзизода, декани пешини факултаи биология ва химия донишгоҳи давлатии Хуҷанд, ки дар моҳи феврали ҳамин сол бо иттиҳоми фасодкорӣ ва ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ боздошт шуда буд, пас аз чанд соати он ки ба 17 соли зиндон маҳкум шуд, дар боздоштгоҳ вафот кардааст. Аз додгоҳи вилояти Суғд ба Азия Плюс хабар доданд, ки мурофиаи охир 13 июн баргузор шуд ва дар рафтиён Парвиз Рӯзизода бо иттиҳоми пора гирифтани шахси мансабдор ва ҳаракатҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ гунаҳгору ба 17 соли зиндон маҳкум карда шуд. طبق اطلاع چندی از منبع‌های دسترس کرده ازیا پلюс پس از اعلان حکم دادگاه فشار خونی پرویز روزیزاده بلند شده در بازداشتگاه دلش از کار مانده سبب مرگ او بیماری قلب گفته می شود. از رئیست دانشگاه دولتی خوجند خبر دادند که پرویز روزیزاده روز 14 ایون در زادگاهش ناحیه 8 به خاک سپرده شده است. خبرهای بیشتر در تلگرام کانال ازیا پلюс.